Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini yang ingin kita bahas satu kisah tentang keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan kalimat basmalah. Makade anda gurutta. Makada upan asik dia rufa tahun navego isik dia jama-jamang. Navego isik dia jama-jamang. Nadek na pamu dan nasi bawa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah jama itu jama-jamangnya si bawah setangi. Jadi perlu ke hati-hati. Ajak kam mana made cerita sengale tak ijamani matulutun ruki naiki ya si bawa ki setannya. Mungkin kasih dia kisah ini di simptom agak gadega, tapi kita bisa mengambil pelajaran di sini. Kadang kasih dua setan si runtui. Sedih macomo sedih madoko, makutana ya macomo mah gitu madoko ada sapo. Mah madoko ada. Mati ni unangnya setan madoko maka dapat carana de umadoko. Iye ro ujaga iye. Welo goda. Agi melo na fego mak bismillah. Melo iman mak bismillah, melo iminung mak bismillah. Gangkan na iya mak kita mana. Mapakoroni madoko kan. Mako tanda tosi madoko maka nama tosi kita macumo. Oh, ya ro jaga iye desa ga harapan. Mapamu leman minung dega ya sama bismillah. Nagoso mataru. Gangkan naman ray macu itu kak ya naruma biasa engka tahu na irimi angin nama lufu magai ibaling ni kisetangnya manre bahkan asanya setangnya kota mani dari kamar berhubungan suami istri dia tuh nak bismillah gangkan na ubaling ya na tuma biasa engka anak-anak masih sifat setang magai dek na pasi bawai Bismillahirrahmanirrahim watun na nafuga. Jadi pentilah deh ajak lalu nari lufai puade kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung ini dalam satu kisah. Engkau kasih dia kalau lo bisa dibilang kadang betak masuk dalam satu golongan yaitu bajabu bajingan anak bugis. Iya nangis kalau lo ma betak. Rafi ni waktu namanya lo imak bene. Nah iya tuh di buran ewe namun ima gajana namun ima gabetak nasi dia rupa tau tetap ina sapa makun raya masolewe makasinge untuk mancaji benina masa bayar natang rilalan nanti nama kada ajak lalu nanya indo anakku melok betak tuh ya ina sapa masolewe gangkana naruntu nisi dia anak pesantren kun raya anak pesantren iya makun raya maturu lor tuh pajajana nanya makasinge badan dari Allah Ta'ala. Singkat cerita hurani buting iya nangya makunre nareko engka melo na jama de nang kana lo fai puade kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim angke lifat tak deng. Bismillahirrahmanirrahim lete ni tanda deng. Bismillahirrahmanirrahim auto ni deng. Gangkan na iya nangya lakken na sabak lingkungan preman mabetta. Mulai ka bunga itu liming kali yang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ni sangi fak betuan na, itu ni sangi makna na. Gangkan na kiring kada magamana na ero tutu bismillah tutu gangkan na agama ni nulirang benena bismillah aja bismillah kana na pego bismillah na magamana ero gangkan na de nulit tahan makada imam mata stres ka kuma pati tutu bini ko ai melo kama bianya leku melo kalau kemarantau singkat cerita lah furan ni marantau joka ni marantau mapikir ni kadai narik kode nama mati bini kode nama mati bismillah ayo dia ulai suki kampung kan nama pikri sare kwami wading mati bini na rifat tangalalang runtu ula de kulupuh runtu ula ya naruna tikang apa natari dos natari kardus nakiringan lori bini na letiri bini na
aga nasa benena Allah ya naro ka wasele karisona ambo anakku nasabab meteta memang ide nang kana lesu angkani fakirina nakkaita mayron nangi kirimangi aga na fuada bismillahirrahmanirrahim naukai fasiona bismillahirrahmanirrahim naukai kardusna bismillahirrahmanirrahim engkamu ba kardusna malafi naukai bismillahirrahmanirrahim engkamu ba talulapi kardusna sisanya kardus yang terakhir naukai bismillahirrahmanirrahim mataru tatong yero ulai melo pito mataru baru bamanca je ulawang luar biasa jadi mataru sujud syukur yo nange okun rai ini nama kade awe karisona lakiku angkan kiringa ka ulawang pakui mereka mak bantu ulang padahal ula meto nak kiringa maga mini baru mancaji ulawang nasaba raja pasangan ne fong Allah taala gangkana iyo nange makun rai na balu iya ulawang na nak bangun bola nak bangungan ni bola pasti kalau pesantren ni anak-anak nasabak kebetulan riwatun na joka sompa yon nange buranewe matampu ibenina karena najajian ni anak-anak nadi di iman caji anak masalah itu mapuluh-puluh tahun ni burana makirin yon nange ulawang ulah caji ulawang mapikir ini maka nulle mati ni rokafa bismillah kuro mati ni rokafa bini ku melo nak lesu riwatun na lesu sebab biasa tuh narik 50 tahun nih dek nang katol lesu ki kampo tak mega perubahan narat tes sujuma pani mak juma riwatun na mak juma men rai fakka tok bay iya ronin kali nga onange fakka tok bay nah bahas fakka tok bay nari tu kalebihan na bismillah gang kana tasik atina yon nange buranewe maka da karo fale birana bismillah oh pantas ya bini aku tulina fuada bismillah kasih pabatina ya ustaz ya makatok bay pura ni makatok ba masampajang juma ni tawe ni kalinga si batina man lagu-lagu luar biasa kasin na batina mapasampajang ya kaloloy luar biasa kurang ni mak juma tawe melo ni manguli lori bolana ni kariwatun na laturi lokasi heran magi na digaga bola aku magi na tasele bola lopo kue bengkana kata hura balu atau ga hure boting beneku dena popo gangkan na sogi lakena angkana na pake mabangu bola mapake lopo penasaran gangkan na joket tidak tudang hati warungnya makutahana makada ni garo bola yaro di makada ni finna warungnya oh bolana sedi makun rai yero makun rayela kaina joke sompe yana wasele na jama-jaman na joke marantau yana wasele na bangun ngak bola binina panasaratongan ngangkana joke katok-katok assalamualaikum kana bali waalaikumsalam nokai pintuna aga na fuada bismillahirrahmanirrahim nagatangi pintuna aga na fuada bismillahirrahmanirrahim riwatuna nukka mataru taselang yon nange burani maka tumu pi balik bismillah aga nasa yon nange makun rima soleyo maka alhamdulillah kan ile sudah taman ni masih jadi sila loko hura mak dama sila loko hura mak pusara taman itandre riwatuna melo tama angkato yon nange ustase angkato yon nange fakkatok bay mataru tama herangi maka dek toga na fura buting maloloy na sapa angkana tamai na jelaskan ni makada iye bolai wasele na kirimat tak biasa fura kata kiringan ngulawang de kulopo makada lang atina de nang kawakiring ngulawang ulami ukiring niga pale burane ye burano malake pengan makada anak tak na yedenge riwatun na biasa melo ki joka sompe melo ki joka marantau kebetulan nyimak tampuk kadang karena iya anak tak di mancaji anak masalah mancaji ustaz aku ni rumun romatar sujud syukur yo nange buranewe makadai nasase kenyati nasase kenyale nasaba angkana sia-sia kang ibinena gangkana talingan yo nange buranewe maka cuitone ribenena hagi melo na figo hagi na jama tete na foda kalimat bismillahirrahmanirrahim jadi yang
bisa kita tarik sebagai kesimpulan dalam kisah ini maka da agi melori jama angka ki pego ina si bawai kalimat bismillahirrahmanirrahim mamuari angka ki rijame na si bawai madeceng na masih jama jama ta Allah taala mamuari na baraka fa Allah taala selamat kita pada selamat billahi taufiq wasada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.